Abraham ebusuafo no ho ewo heaven saa na gidie no etie na Monday 7:30 pepepe na Pope Francis ofri mu na ofri mu saa no. The interesting thing is over Facebook ye ma update kakra over Facebook ye de ato na Pope Francis say ompe adaka kuntan bia enti de odam no o say sa edua simple edua ya other popes edam no eno anso na opese odam ompe kuntan simbia on say pope we de na oye very simple na de ema pope we we are seeing na dodo na pena asem ne say on say Roman Catholic som no ye fa bibi conservative Roman Catholic som no enye gidi te say be a charismatic no on say eye esoma ye friend the order ne che say ye den hyehye na ye nneoma kwan befa so abom paye kwan befa so abu nkotodwe kwan befa so atu incense no kwan befa so aye ahyehye a prepare altar no ni nyina ho hyehye wo ho dada it Roman som no eye order because upon this rock Peter and see Peter any the first pope almost say Peter ena eboa osoro nyankopon esi na sorry dan was so the first pope no Peter san hyehyeye na omudi ababa bedru bebia ye de adri and the Pope Francis ena say oba Facebook oda hoyi na anwanwasem a ewom nie all right anwanwasem a ewom nie oba Facebook me pese obi eba Facebook na me kire wade kakra on say nyoma bi wo ho na ye kire wa ha enye kwawo on say ye ka kire wo say bia Yesu enye te say brofo de na ye hunu no ye ka maka te so ope osoma eba nyankopon sem ene enyoma bebre ye huntasem a eye Roman Catholic na wo mu de efa Bible mu no omu tiase pa omasua de pa enti sa opese o ye sofo yie pa e wo so timinya time na kenkan Roman Catholic esom no Catholicism no yie ansana the opposite ocean we see account because thank God for Roman Catholic and there was some ye de there some ye nyina nya so mfa so no Roman Catholic som no cha what ya say ya on to no jeje mu because efa to me efa nimde efa nyansa efa bibia na Roman Catholic som no omu ye deep nti say utie baby no be e kan na unim de o kan busa theologians no me ka kire Roman Catholic som no emu odu enye easy na omu problem na ebem Roman Catholic ne say asase no na yete say omu ne wo nimdie ni nyina enti na popes fo ni bi ne fathers fo ni bi eyusu disisi nkrofo eno ne ma protestants fo ne tete wo mu ho no because according to say Bible mu Pharisee fo ne Sadducee fo no asa wuni mra now de mra no ACC wono maka enti ohwe the early church of Roman Catholic na Pope Pius the Fifth ne nabusiafo na edrume bi kra no mu senza because answer na information be free Roman Catholic som no aba no gise pope no e na akire wo de wo se wo ka enti wo ye mass communication na edrume bi Pope Pius the Fifth wo share kra ma bibia na efe Avinci eye enkrata na wo Italy na omu nso chro enioma efa de wa na Italy city ne Vatican but the drubebi na pope yi ka se da bi omma kwan enti enye enenko na bia aban bi beye na adwen se o kasa e wo radio so a ompene e mawo Roman Catholic sum no na ebi wom because nanko fosu so say enioma bi wo Roman Catholic mo e wo se pie but no mu mani mpie enti enioma bebre na akoso Roman Catholic mu but open nimdia e Roman Catholic for no mu nimdia no ena no mu yibi no mu de asie enti enioma bi wo ho a no mu ya na entiase nhye da nim
purgatory ne nasefo say obi wu a na osinsen ho enti say woto bibi free Catholic Pope ho a ebetimi ama nipa na ko heaven enyoma bebre wo ho a konfo susu say saa nyoma yi nyina na ye nipa sem your time bi wo ho a na wo go against Roman na yebekun saa nyoma no ema bad Roman Catholic ewo enyoma papa upese usua Bible ni ya ewo so okenkan bebre because Bible na ye hu ni saa no ye wo bebre wo ho a yamfa nkam de no ho enti mo kenkan a mo nhyɛ nante ase akoye te sɛ ye ka sɛ na akronfo mienu ba ko no wo Yesu nsanifa so ena ba ko no wo Yesu nsa benkum so but omu odin adenti ne enim Yesu din ba ye nim omomu odin no sɛ wo kan the apostle according to Nicodemus a no be hu no Roman Bible no ma ebe kyerɛ wo omu a na omu bɔ esoro ho omu ne Yesu Gestas and Demas ɛhɔ no ebe mu ahu sɛ asankrofo na ye Gestas and Demas ebe mu ahu Yesu tam owu ye enwoma esi wo asamai do ansa na wo pie ba wan say ye de be ka so okọ asamado na asamado antimi andi ne sunkunim ne aka ne simple ba wo kan Nicodemus na e ma wo hu ennioma because Nicodemus e ye obi a so be kan a okọ Yesu Kristo nchen ono nso kosachiraye time akọ Yesu Kristo ka say tese ye wo foforo no ono nso tie Yesu ma ono nso no ye Pharisee ni but ono nso ebeji Yesu di enti ninsem na wo tworo ye no ni nyina nso ewo ho but yamfa nka ye de no ho enti na say Nicodemus but Nicodemus nso tworo book of Enoch ni nyina ewo wo ho chanyoma ni nyina ne ma wo ye deep no enti what's the point here? The point is that se Pope ewu a eye wiase nyina because Roman Catholic eye osoma over 1.4 billion people ene wo saa esum no mu enti enya soma ye fa ne simple saa Roman fonso yankofo mu di omu time so pa enti bra saa bre na yewra yewra na say tutu abebio okosra Pope enie enti bra na hwe kama Pope no very open na de Emma Roman phone bi nso ni nya problem ne say omususu say ase papa no o de nyoma bi anya Roman som asa bibia wa mana ye simple dodo but e ho say Pope a wo hu oh Roman Catholic de bia wo say wo ye father e wo say wo ye straight wow e wo say wo ye stiff wo say father na eba no wo say father ye suro mpo e wo say di ehu bi because Roman Catholic nyoma na ehu tinyina account psychological. It is a nyoma ne nketenkete no ena Pope ba ya o ka se o da bi enye nyoma bi wo ho a mo manipa no kwan no mo mra to de bia enkoda timi ben no to de bia o bompa ya ono atimi prisoners ne nasefo no na eja wakeka ni nyina abom so all these things ni nyina kete that is the essence of this thing into over Facebook but you be hard here. Now, one of the things, is it radio number? I'm checking my assembly. Oh, yeah! Come on! Nhyira 104.5. Stephen Amwako, your radio number, and TV number, o check here free, but to be check it online and so am I. It's Roman Catholic Canadian. Pope, and is over Facebook, but my mention wa DB, my mention wa DB. Baby, I did Pope pattern. Cross to be a one echi. Me china dear. Bra Facebook never had DB. Baby, a Pope Edano. Pope Francis Edano. Yesu Christo cross a one echi. Yesu Christo ye can say cross na a one echi no. Yesu Christo na or wasono on ye white. Tio Roman Catholic me pese oba na behwe nyoma bi so oba hu se ye kire nyoma bi wo ho abeti ase de bia makatro se ya tena se agye atumu se abrofo no ensisi yen na omufo manim na yen ton wo calendar ho se eye Yesu but a whole Roman Catholic omu ne hu Yesu no look at the background of the cross mpacho brafex mehwe o man fa broni ene to ho Jeff ya alignment yi mimi free so na ye alignment na hwe
the normal one ebe bibima mu ha yɛnyɛ cross no near the Yesu Christo ye broni atoso ton maye. So we make a lot, they make a lot of money. But me baba be Roman Catholic any baby a pope. Wawuna ya de danena adaka nimu no. Simple adaka nimu no. Cross na we chire ho no. Enye white. Eye black. Dientia. Think about it. Me person be hwe bi mpacho bra Facebook never comment bra. In some bi wo ho a time a ye be gie di no. Na bia ye mu bi kra na ye bibi foforo. Oh yeah! Come on! Nhyira 104.5 Me say Yesu Christo cross na ye de ba Africa Ghana no. Eno ye white ene na we ye nsa benkum so no. Ba Pope Roman Catholic a ho na Yesu Christo no, wo mu hu no a wo mu te ne kasa no. Omu ye cross na anye bibini anye broni eye bibini. Etu pa say Roman Catholic for sebi omu nim de omu ye. Di nti no man fa broni Yesu Christo. Because we've already told you they use the description of Christ in Revelation chapter 1 from 9. Ekyra wo de that Christ no tie na ya can be what happen. Ama hu Yesu description. Emma John kotena Patmos be pono so emma yehu se ohun se nipa ba no ne nan no ayete se a bent furnace ode ayewa afa phone no mu waye asanka na de afa phone no mu no e dane be black. This is the description. So I am thinking, why would Roman Catholic for decide they say Yesu Christo cross no a black? But wo ba yen ha, including some of the Roman Catholic for the here a white year be near cost. Anyway, and Pope says here no one of the things I'm comforted say why ne betimi aye Pope ewa ha. He said the omo can say Cardinal Peter Texan or you be a ebia or no or vim pa say obetimi aye na bibini pa Pope die. Well, anyway, Eugene will say to the head of research, Ewaha. Eugene, good morning. Yeah, Nana, good morning. Brandy